na sve, od glari do rata, izbjeglice stranca, od punih džepova para do praznog frižidera. Mene je davnih dana napustila vjera, izgubio sam povjerenje u naše vođe. Zapušten narod se snalazi kako može, nekom valuta predstavlja pojedinačni status, a nekom uzrokuje da nema za hranu. Pokušavam da nađem smisao pa stanem, kako neko može imat neograničene pare, kako neko može imat kuću sa 20 soba i gledat sirotinju da hoda bez krova. Zašto moj komšija zavidi kad kupim kola, zašto me najviše voli kad nemam do mjeseca pola, zašto su svi tako jebeni u mozak da mogu gledat samo sebe dok drugi idu u propast. Neka dođu za tren dok ljudi imaju snove, i za njih bi dali sve milijarde ljudi.